Kubor baman kesngi, awan lam shipi da unang yalam news. Sanpo bat live san Synsar bat arpopra live usla tepat kadar Shillong. Nakaliang jono yalam ulahir menta kesngi sya microfet mauyong wanwat jingtip yakador jong Synsar. Ha kaba layakran bat katu kede kibon penhap Synsar hangni. Kiletu badu menta kador jong Synsar kalong sanpo tingka bat live san tingka number R. Bat yo usla tepat arpopra bat live tingka kilo. Ngimla bantip nak kadau kabahyar dor sya bapalat kador jong Synsar. Ha kaba kinong rep kiba imja tang daw Synsar kisim jinge ban pendap penbiang yakjin kam jong kaying kasem. Hanre ngi kelmiu I baka sorkar kan simkia halor kane kajinge kaba kipajba nong rep Synsar kiamat. Ka sorkar bat ka district council kala dei ban thau kilat klenti kumno ban pniat yeu Synsar. Om da ka wishishania tang hagi marwari ki wawan nabar. Kajela meklia kalong ko baros pa lang ba kijingkir khu ki boblei uai lang ba kamariang. Henry ka basose kalong bai kispa jung kamariang ki boblei ulai lokar khu ya kane kari khasib e ke jungi. Ladi tatno hakinong wei ki wawan nabar panwan khayis ban kamais pa akane kajela. Kasur kajela kalade ban thau da ki society kaban lech supply hi yo ne umar shabar bat bakan wat ki yaki yo ban pnyat yo shabar om da kabashenya tang haki marbari namar ngimla ban tip katno kapoy haki weipat ki jela ni haki wekiri kasurkar kalade ban penslur laradon kino ki society ne wat kiru shimeru laradon nangni nakajela ki bala ban thet bar stock hi yo ne umar bat lech shalan shi shabar na kadika jela lani wat shabari kasorkar kaladi ban sengro daki karkhana ke bala ban sina kino kitiar da ka bala ban penon kam da uni umar khnang bakala ban aikam ya ki samla bat kumjuro ban kenteu ya kayo ka kot jong ka jela. Banyo iki kubor baman kesngi, sumha ban subscribe ya ka channel unang yalam news. Kublai shibu.